Lam Ramadan nanti mai pencuri. Nah, ente ne wate bagi dek fitrah. Nyawa te bagi dek fitrah, nah pencuri bene ke piah, bene ke piah. Nyate Lam Ramadan nanti mai pencuri. Nah, ente ne wate bagi dek fitrah. Nyawa te bagi dek fitrah, nah pencuri bene ke piah, bene ke piah. Nyate bagi dek fitrah, yang ke hak fakir leare tinggal duk jebuh lang kantong krek-krok. Ke hak fakir, ke hak miskin lang kantong teka mentang dua ne. Ke hak ame ongkoh kerja, hak puan ku payah puang ngembeca kan pencurian. Haram jadah. Nya titun ni mulu maju ngata fakir. Ngut aju ina. Ha? Na oknum ya kan? Tungkui mum. Nah di Aceh pu berah nyan saboh bagi ka pumekle. Hak ma pian. Pajuh ju pencuri. Lam Ramadan ka cemucu maka hana utak. Maka jiku pegah tabe bersadar. Giu jak beut ku peung supaya kita tahu nyoh hak go beni kucu. Ne uton ke ton ku. Na urang gasin bagi dek fitrah kebayangkan pikiran awak yang ante yang jeut ke panitia ame dek fitrah ka yang jeut awak kerja-kerja yang ke tabe keroroi. Itu nyok kam deng ka. Nyan punya tempat hadaruh dalam tiro ku mu pep sampai bengong rorea. Ha ibu ke. Ladom tunggu ladom maah. Bak raweh mesti malam tanda hengkongnya tapi bak fitrah gak nyam panitia. Putra urusannya. Nyo kakaco dia Aceh, kakaco hana tahu pedetak meo. Maka lu begah badrana ukeunyo munyo model-model menan lom tunggu, munyo model menan be long aku tanggung jawab tunggu. Yang kaku begahnya aku tanggung jawab. Ngan so urusan ngan negara, pungan agama, ha ente dapat tupat. Ukeunyo munyo mentang berjalan praktek-praktek pajuh atau fakir dan atraf miskin, bek lian ijo dakut umlasa. Bek ni jo ba bede ai gede perti pencurian. Oh tina ne ba tunggu. Te kedro no nyoh hak fakir dia jo hak tubuh dro ne kena langsung ne pejo dengan sah keputek pumpun titun lagi anu ibagi tunggu mio ke cara madroi ada na bacu tunggu ipro jo lalam miskin ji olah ina ipikji kan aturan agama yan hanaya mio urang katro kadok tat ngan pun haram nya hanaya demikian tetap mun haram yang model wa bagi dek pita ike ci mama ku tenang ai ku tubuh